हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पूर्व भिडियो आम आलोचना करते अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षार अभ्यास प्रश्न सब्जेक्ट ओडिया विषय रे। आज भिडियो आम जाना विषय विज्ञान प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन सब प्रश्न रही है विषय रे। भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व अनुरोध भिडियोटी भल लगे लाइक करदेव, सांगसाथी मान सहित अधिक मात्रा शेयर करनब, ता सहित जो मैंने मो चैनल नुआ अछ हृदय सहित सब्सक्राइब करनब एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करनब, जहाँफल मो छाड़ुवा प्रत्येक एजुकेशनल भिडियो नोटिफिकेशन तो मैंने शीघ्र शीघ्र पाइपर। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करवा। श्रेणी अष्टम विषय है विज्ञान। देखिबा प्रथम क्वेश्चन अच्छी चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर विशिष्ट रहिबो। प्रथम क्वेश्चन होची निम्नोक्त मध्यरु तुमे व्यवहार करुवा केउ पदार्थ परिवेश प्रदूषण कारक अटे। एठी ऑप्शन गुडी को देछि प्लास्टिक, कागज, काच, काठ। ए भितरु ठीक उत्तरटी बाछि लेखियो पड़िबो। तापरे क्वेश्चन 2 तुम कांधरे पकाई आसुवा स्कूल बैग रो फिता चौड़ा हेले कांध उपरे बैग टीर ओजन जनित चाप डैश अधिक हबो, कम हबो, समान रहिबो, प्रथमे बढ़ी धीरे धीरे कमिबो। ठीक उत्तर बाछिक लिखा पड़ो। तापरे क्वेश्चन 3 तुम परिवेश रे घटुवा निम्नोक्त घटना गुड़िक मध्यरु केउ घटनाटी वायुचाप सह संपृक्त। भूमिकंप, भूस्खलन, वज्रपात, घूर्णिबात्या। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन महाकाशीय वस्तु मानकर दूरता डैश एकक रे मपा जाए। मीटर रे, किलोमीटर रे, आलोक वर्ष रे, अधिवर्ष रे। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पृष्ठर चारिपटे प्राय डैश किलोमीटर पर्यंत वायुमंडल विस्तृत। ऑप्शन अच्छी 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। सठिक उत्तरटी बाछि लिखिबो। तापर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि केउ माध्यम रे गति करि पारे। केवल गैसीय रे, ख केवल तरल रे, ग केवल कठिन रे, घ कठिन तरल ओ गैसीय रे। क्वेश्चन जने छात्र विज्ञानगार रे आलोकर एक रश्मि को दर्पण उपरे पकाइला जहाँ अभिलंब सह 60 डिग्री कोण उत्पन्न कला, तेबे प्रतिफलन कोणर परिमाण केते हबो। ऑप्शन अछि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। सठिक उत्तरटी लिखिबो। तापर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तुमे विज्ञानगार रे पार्श्वस्थ चित्र को देखिलो जेउथरे कोण आई जोग कोण आर समान 90 डिग्री सूचाउछि, तेबे कोण आई रो परिमाण केते हबो। ऑप्शन अछि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तापरे किशोरकालीन द्रुत अभिवृद्धि प्राय डैश वर्ष बयस रे आरंभ होई थाए। 10 रु 11 वर्ष, 11 रु 12 वर्ष, 14 रु 19 वर्ष, 14 रु 15 वर्ष। सठिक उत्तरटी लिखिबो। तापरे परिवेश सुरक्षा पाई केउ कार्य अधिक उपयुक्त। ऑप्शन गुडी अछि प्लास्टिक बैग व्यवहार, कागज बैग व्यवहार, गरे अछि पॉलिथिन बैग रो व्यवहार, घरे अछि फ्लेक्स बैंड रो व्यवहार। तापर देखिबा क्वेश्चन 2 शून्य स्थान पूरण करो। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर विशिष्ट रहिबो। प्रथम अछि दाढ़ नथिबा पणकी रे फलटीए काटी न हेबार कारण पणकीर धारर क्षेत्रफल अधिक जोगु फल उपरे डैश कम पड़े। तापर अछि जे कोनोसी वस्तु एक पृष्ठ उपरे गति करथवा बेले डैश बल ताहार गतिर विपरीत दिगरे क्रियाशील हुए। तापर अछि महाकर्षण बलर परिमाण वस्तुद्वयर वस्तु मानक गुणफल सह डैश। तापर अछि पुरुष मानक कंठ रज्जर दैर्घ्य डैश मिलीमीटर। नेक्स्ट कालिडोस्कोप रो सुंदर डिजाइन डैश प्रक्रिया जोगु सृष्टि होई थाए। तापर अछि डैश जोग ऑक्सीजन समान अधातब ऑक्साइड। तापर MgO जोग H2O समान डैश। तापर अछि 2Na जोग 2H2O समान 2 डैश जोग H2O। तापर अछि CuSO4 जोग Fe समान डैश प्लस Cu। तापर देखिबा मनुष्य शरीर रे 23 जोड़ा गुणसूत्र मध्यरु डैश जोड़ा लिंग गुणसूत्र अटे। शेष रे
ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀସ୍ କିମ୍ବା ତୈଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 1 ନମ୍ବର ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଫୁଲ ତୋଲା ଟଣା ବଲ ମାରିବା ଡ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ଅଛି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୋନ୍ସ, କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡ୍ୟାସ୍। ଝିଅ XX ପୁଅ ଡ୍ୟାସ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ଡ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ତୁମଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଣ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବହନ ହୋଇଥାଏ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 2ରେ ଅଛି ଉପଧାତୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। 3ରେ ଅଛି ହ୍ୟାଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଅଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଣ୍ୱନ୍ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ କେତେ। ତାପରେ ଅଛି କେଉଁ ମହାକାଶଚାରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ଜଳିଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଭିଜା କପଡ଼ା ଉପରକୁ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି ପକାଇଲେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳି ଉଠେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦହନର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଅଛି କୌଣସି ଦୋଳନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଗୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ କରେ ତାକୁ ତାହାର କ'ଣ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରୁ କେଉଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହୀରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ ଲେଖ। ତାପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଥାଇ ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର କେଉଁ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଅଛି ଓଜୋନ ସ୍ତର କେଉଁ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧିର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ହ୍ରାସ ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ। ତାପରେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରାର କୋର୍କୋଦ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାମାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ତାପରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଗଜ ବହୁଳ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି। ଏହାର ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଶେଷରେ ପୁନଃବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମର 2ଟି ଭୂମିକା ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ତାପରେ ଅଛି ବଳର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁରେ ହେଉଥିବା 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖ। ତାପରେ ଅଛି ତୁମେ ଖରାଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବତାରା କିପରି ଠାବ କରିବ। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଅଛି ସ୍ୱତ ବହନ ଓ ଦ୍ରୁତ ବହନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତାପରେ ଅଛି ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ମରାମତି କରିବା ନିରାପଦ କି। ତୁମ ଉତ୍ତର ସପକ୍ଷରେ କାରଣ ଲେଖ। ତାପରେ ଅଛି କିଛି ଦିନ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପରେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ବଲ୍ ବିୟରିଂ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକି। ଶେଷରେ ଅଛି ଜଳ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି
ଇନ୍ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଇନ୍ଧନର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାପରେ ଅଛି କମ୍ପନର ଆୟାମ, ଆବର୍ତ୍ତକାଳ ଓ ଆବୃତ୍ତି କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତାପରେ ଅଛି କୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଠୀୟ କୋଷ ଏବଂ ସୁନ୍ୟଷ୍ଠୀୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାପରେ ଅଛି ରସଧାନୀ ଓ ଲବକର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ବିଜ୍ଞାନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଛଡ଼ା ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।